الفصل الثاني كدوني فصل ديك كتاب التروى في خلق الحياء كمنهاج المسلم هنا يوتين في انجيكو هيرسوغل كونغول ادن هيرسو المسلم جلدو أفيف كويون نفني دو حي هرسو والحياء هرسو كونغول خلق له وننجيكو مكو إن الحياء سب أندين هرسو من الإيمان كجيادون إيمان والإيمان أول إيمان عقيدة المسلم كدوني عقيدة جلدو وقوام حياتي كدوني ko ñiibinta ngurdam makko dan ko ɗum woni darorde ngurdam makko dan yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo hino maaki al imanu gomɗinal bid'un wa sab'una ko capanɗe jeeɗiɗi e goɗɗum aw bid'un wa sittuna e maɗum ko capanɗe jeego e goɗɗum shu'batun calɗi fafdala ko ɓuri mawde ɗi calɗe capanɗe jeɗɗi e goɗɗum ma capanɗe jeego e goɗɗum la ilaha illallah ko wigol la ilaha illallah gollitira waduna ha ko ɓuri fandude nder ɗe pecce capanɗe jeeɗiɗi e goɗɗum imatatul ada ko ittugol kala ko lorata kala ko tampinta yimɓe ɓen dirna ɗum ani tariqi itta e laawol ngol hara on tigi wonali waɗowo ko lorrata kon e laawol ngol si on tigi woni waɗowo ko lorrata e laawol ngol haray o heɓi geɓal kadi e keferanka ko ngo wona woniri so itti ko lorrata kon haray o heɓi geɓal e nder iman on ko wana noon kadi mo waɗi ko lorrata e yimɓe ɓen ka laawol ñamugol banana liɓa ka tumbere laawol yara koya on liɓa ka tumbere laawol ƴetta ndiyam mum tunuɗan ɗan hibba ka tumbere laawol tufa wuddere kuuru mum ndiyam wuppeteɗan ñolɗan e lotorteɗan ma ɗum tufa ko ɗum woni kabine muɗum on yaha yuppa ɗum ɗon ka trawo ka laawol ka yimɓeɓe rewata ɗum ɗum fo muɗum haray on tigi heeɓi kadi geɓal e nder keferankaako ngo wano woniri so tawi goɗɗo no waɗi ɗum ɗo o itti o heeɓi geɓal e nder iman on ko gotum on faami ka wal haya'u be maki ko wiyete kon hersa shu'batun dum ko salndu minal imani jiya dum e gomdinal wa yaqul be maki al haya'u ko wiyete kon hersa wal iman e gomdinal qurana ko jolkondirdigoy i sedata mo wasama dum da tun aray wala dum da kadi jami'an den danga fa idha rafa ahadahuma si goddum e mum banteke tun rafa al akhara dum kadi bantuto alego si dum iwi dum kadi iway wa sirru kaunil haya' gundo latagol hersa minal iman ko jiyaɗum e gomɗinal anna kullan ko wonde de tawno ɗiɗi kala min huma e majji kanji ɗiɗi da'in ko nodday ɗum ilal khayri faade e moƴƴere nden sarifun ko ƴellito ko yiiloto ɗum woncito ani sharri iwa e bone on mubu'idun woɗɗitoto ɗum anhu e bone on fal iman gomɗinal yab'athul mu'min immina e gomɗin ɗon ala fi'li ta'ati e gollugol ɗoftareji wa tarkul ma'asi e accugol gejji wal hayaw hersa kan kadi konon yamna o ka haɗay sahibaw ɗi mo makka on jom makka mina tabsiri immorde raɓɓinɗinagol e moƴƴireji ɗin fi shukuri e jarnugol lil mun'imi wonande nemin ɗo on hersa kan haɗay mo e ɗum bimana raɓɓinɗinagol jarnugol ngol kayamiraymo legoy awa jarnugol moƴƴa legoy wa min at-tafrit immorde immorde welsindagol fi haqqi dil haqqi e jonnutugol haqqe jeyɗo haqqen wano yobugol nyamande e jonnutugol kalif kama yamnaul hayya wano hersa kan haɗirta kadi e min fi'ilil qabihi immorde gollugol golleli bonɗi aw qawlihi maɗum kongodi bonɗi ittiqa'a ko ɗum woni ka rentagol li dammi fi ŋiñede wal malamati e felede wa min huna awa ko ila ɗo kana laati al haya o hersa kan khayran ko moƴƴuka wala ya'ti ka addata kadi illa bil khayri sona ko moƴƴi kama sahha wa nusalliri ar rasulillahi ko jettani la sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi e nder mako mabbe al haya ko wiyete hersa ko la yati ka addata illa bi khairin sona ko moƴƴi o gawle mako mabbe fi riwayat muslim e riwaya mo imam muslim filli al haya hersa khairun ko kam moƴƴuka kullun kawab ko boni ala nder ton wa nuqayyidu hiɗen jolkidira non joni al haya'u hersa kan al bada'u ko ɗum woni e funsugol piiji moƴƴi ɗin alego yaltingol piiji moƴƴi ɗin wal bada'u afwan yaafe wa nuqayyidu hiɗen firtira al haya'u hersa kan al bada'u ko jaasi kon wal bada'u ko wiyete ko jaasi foshun ko pankari ko ñiddi ko boni fil qawli ka kongudi wal fi'li ka kuuɗe
wa jufa'in fil kalami e ka oñagol ka yewtireji. wal muslimu juɗɗo la yakunu lata ko fahishan fahisijo wala mutafahishan wona waɗo kadi fahishako wala ghalizan wonata ñaaɗuɗo wala jafiyan wonata yoruɗo ɓernde. idi ko waɗi hadihi ɗiɗo fof sifatu ahli nari ko sifaji yimɓe yiite. wal muslim julɗo o min ahli jannati kanko le ko jeeyaɗo yimɓe aljanna inchallah si Allah jaɓi. fala yakunu o latotako min akhlaqi immorde gikkuji makko ɗin albadaa jasere wal jufai e yorere ɓernde. wa shahidu hino seedito hada ɗum ɗo qawlu rasul mako nelaɗo sallah sallam ɓe make alhaya hersa min al iman wal iman kadi fil jannati ka nder aljanna. wal bada ko wiyete kon huugol piiji bonɗi jasuɗi min al jufai ko jeeyaɗum e oñare. wal jufai oñare kadi finnari ko jeeyaɗum ka nder yiite yo Allah dande. wa uswatul muslim ñentingol juɗɗon fi hadal khuluqi nder nguɗo gikko alfadili moƴƴugo alkarimu teddugo rasulullahi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalina horejo aramɓe ɓe wal akhirina e sakkitiɓe. id ko waɗi kana laati ko sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah ashadda haya'an himo ɓurno tiiɗude hersugol min al adra immorde jombajjo fi hadiriha e nder sambur suudu makko jomba ndun. iɗen andun haka jombajjo hersata ɗon. hara noon ɗum kadi ko jombaɓe aramɓe ɓe wona jombaɓe fewɗo ɗo jombaɓe fewɗo ɗo dey jombaɓe fewɗo ɗo ɓeɗo hiɗen andi ha hersa maɓɓe kanka woni ko ɓe jombaɓe aramɓe ɓe. haka anduɗon ɗon on no hersa ka suudu makko jomba nelaɗo no hersa ɓuri ɗum. kama rawa dhalika al-bukhari wono imam bukhari fillori ɗum an abi said ko tabi said wa qala o yewti fihi e muɗum fa ida ra'a shay'an sinelaɗo yii no hunde yakrahu ko añi arafnahu komin andirta ɗum fi wajika ka yeeso makko koko yeeso makko gon sansata kon wona dow yennugol makko ma immagol sabota ma sonka wona ɗum min andirta o yii ko metatamo andi ɗum holli ko hersowo. wal muslimu julɗo idi yadu tuma nde tawno himo nodda ilal muhafaza faade renagol ala khuluqil haya'i e dow jogagol gikku hersa. himo tuma nde tawno himo dari mo nodda ɗum finnas hakkunde yimɓe ɓen o tamniyati e mawningol ɗum ɗo fihim hakkunde maɓɓe. innama yadu ande ko woni noddude ɗon ila khairin ko faade e moƴƴere wa yursidu ko woni fewnude yimɓe ɓen ila birrin ko faade e ɗiggere. idi ko waɗi al haya'u hersa wallahi min al iman jeeyaɗum e imanu musidɓe julɓe. wal imanu gomɗinal kadi mujma'un ko moɓidirɗum kullul fadaili dendanangal ɓure ɗen. wa insar ko ɓulirɗum ko yaltirɗum kullul khayrati dendanangal moƴƴereji ɗin. wa fi sahih no ari ka bukhari anna rasulullah nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin ɓe feƴƴirno gorko yaizu akhahu tawi mo waajo musidɗo makkon fil haya fi hersa moƴƴa. fa qala nelaɗo makke da'ahu e tertomo fa innal haya da'ahu tertomo nani so jaɓali fa innal haya andu ko wiyete kon hersa minal iman ko jeeyaɗum e gomɗinal. safe hari oɗa waajoto mo woni fi hersa an hiɗa hersa turo an kadi ɗuytuka hersa ma tawi ko fi ɗum woni wajade mo ko woni mo wajade kon e nawa sare o waajoto mon yo wakkilo ono hersowo on sumati ɓane laaɗo noon nani ɗum ɓe maki e tertomo dey andu ko wiyete kon hersa ko jeeyaɗum e gomɗinal. tertomo ta haɗumo yo ɗuytoto ko wiyete hersa ko goɗɗo hersi o ko yayamirmo yo hersu o ɓeyda famike ka. fada'a bidhalika sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah noddi ɗum ilal ibqa'i faade heddagol alal haya'i e hersa kan fil muslim e nder julɗo o wona haɓe haɗi an izalati ittugol hersa kan walaw mana'a sahibahu hara ɓe haɗuno jon hersa kan min istifa'i immorde hunnugol e walaw mana'a sahibahu haysi hersa kan haɗi jom makka min istifa'i immorde timmingol hettugol ba'da huquqi yoga e haqqeji makko ni hara e gasi yo wakkilo ɗon. so tawi woni o woni timmuɗo hersa hay so tawi hersa kan wonay saabu yo perdu yoga e haqqeji makko ɗi o duwa hettude junngo yimɓe ɓen hara yo wakkilo. ɓayɗen andi sa woni hersowo hande hakkude yimɓe ɓen geɓe ma bo yiɗa andi ɗe perday kono gasi yo wakkilo. id ko waɗi daya'u yeɓagol ba'da huquqil mar'i yoga e haqqeji neɗɗo on hayru law ko ɗum ɓuri mo moƴƴande min an yafqada dinde o hattoto dinde o perdata alhaya hersa makko kan alladhi kan hersa ka andanɗa hoorema huwa juz'un kanko ka geɓal imanihi e nder gomɗinal makko ngal wa misati insaniyatihi ko ka geɓal kadi e ko sendidiri neɗɗo yagal makko ngal hakkude kulle borure ɗen.
wa muayyinun ko kankadi woni ilinay ka doginay ka khairiyati mo ireji makko din wa rahimallahu yo Allah on yurmi mar'atan sonnajo kanat latinodo qad faqadat tiflaha o hattino bobohum makko fa waqafa o dari ala qawmin hakkunde yimɓe tasalum himo landoɓe an tifliha fi paykum makko kum fa qala ahadum goɗɗo e maɓɓe inni tasal yaw landoɗa tasal yo sonnajo landoyo an waladiya fi ɓiɗɗo makko on fa qala ahadum goɗɗo e maɓɓe inni tasal o ino landade an waladiya fi ɓiɗɗo makko on wahiya man qibatun wahiya kanko man qibatun muntaqibatun ko buumiɗo yaltini yitere wotere o sonnajo no landade fi ɓiɗɗo makko on o ma paaki hino hani himo buumi yaltini yitere makko wotere o ma paaki o ala dogude o ala jindude o hawkali ɗum fo gorko go woli ɗum fa sami'atu sonnajo nani gorko on ko wi kon fa qalat o dari o jaabi o wi he ko an gorko la an arza wallahi nde mi perdata fi waladi ɓiɗɗa on few mi ɗaɓɓitamo ha luttirani ron kamo hiitude hayrun no ɓuri lan moƴƴande hino ɓurani lan kadi min an arza nde mi perdata fi haya'i e nder hersa an kan biha sabu makka arrajulu ko ɗum woni gorko o jaabi ɗum oɗo gorko wa khulugul haya'i ngikku hersugol fil muslim e nder julɗo o noon gayri mani in lahu ɗum wonali dey kadi ko sakkotomo an yaqula haqqande o wolta gonga na ya herso aron ka wolta gonga ara e ɗon hersa kan nafaali aw yatluba ilman ma nde o ɗaɓɓata gandal sa hersi a aɗon ki jangude landitoɗa ko a famali kon landoɗa ko a anda kon ara na kan hersa ɗon ɗaɓɓa aw ya'mura ma nde on tigi yamirta bi marufin ko moƴƴi aw yanha ma o haɗani kadin ko aña na ya herso a yi'a ella ronkamo haɗude ma yi'a moƴƴere no acca ronkande yamirde seede o faqad shafa'a gomɗite fi marratan nyandego inda rasulillahi kanelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Usama ibn Zaid hibbu rasulillahi ɗen andi on ko giɗo nelaɗo wabu no hibbi ɓiɗɗo giɗo nelaɗo kadi ɓawo ari o tefi fi hiddi e jungo nelaɗo de tawno ɗum ɗo wona hunde hanude falam yamna'a haɗan alhaya hersa kan rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hersa kan haɗano ɓe an yaqula nde ɓe makantali Usama fi ghadabin e nder mone tikkugol kadi ɓe maki atashfa'u aya tefanay fi haddin e nder hidde min hududi laymorde hiddiji Allah ɗi ya Usama kayo Usama wallahi mi wolir Allah law saraqat fulanatu hay say kaari wujji ko fanda kaari ɗon ko nene Fatima ɓiɗɗo maɓɓe o laqatatu yadami tawi jungo makko laqatat ko laqatat woni ɗo kono ayndariɗo hino diwa ɗon ko laqata'atu ko ɗum wonata laqata'atu kono aynu on o ala ɗon ko duwaɗo wonde mi taƴa jungo makko ngo wona firema goɗɗo ko walam yamna al haya'a hersa kan sakkanoki kadi ummu sulaym al ansariyata ansariyanke jom an taqula ndo inata ya rasulullah inna allaha no ala la yasai kanko hersatade min alaqqi fi yewtugol gonga enene laaɗo min kadi mi ala hersude landagol ma ɗum ɗo fahal alal marati est ce que no fawi sonnajo min gusulin immorde lotagol longal ida yayi talamat say o walike o hoyɗitike fayaqulu laha rasul sallallahu alaihi wasallam Allah kadi jaabi walam yamna o kamɓe kadi haɗano ɓe alhaya o hersugol ɓe maki naam ida ra'atil ma'a si on tigi ɗanike hoyɗitike yi'i ndiyam maniyu yalti e makko haray o lototo longal ayi wa khataba umaru marratan sayyidina umar khutubuno kadi nyandego fa arada ɓe ɗurni li ghala'il muhuri ko ɗum woni e townugol teŋeji ɗin aalegoy ɓe yewti ɓe haɗi ɓe tuŋi ɓe ñaaɗini fi ɗuɗɗingol teŋe ɓe yamiri fi yo teŋe on fandina fa qalat lahu imratun sonnajugo innanimo a yu'tina Allahu Allah okkayrayi men ngeɓal wa tamna ana an haɗa men ya umaru alam yaqulillahu ene Allah dalali ka alqur'ana wonde manna wa ataytum so tawi woni on okki hidahunna goɗɗo e maɓɓe qintaran jawdi buyteŋe fala ta'khudhu wa taw jaɓutum min muɗum shay'na e hunde falam yamnaha haɗano sonnajo ngal haya hersa kan an to dafi'a do defandata an haqqi nisa'iha gayi haqqeji sonnaɓe jamanu makko ngun bimana defandugol geɓe sonnaɓe jamanu makko ngun walam yamna umar haɗano senna umar kadi an yaqula nde wiyata mutaaddiran himo gantino o inni umaru kullu nasi yimɓe ɓen fof afqahu min kay no ɓurma famde ya umaru kay umar hersa kan haɗalimo kanko senna umar junnutugol hoore makko defet
kama khataba marratan wano khutubirno nyande go kadi al muslimina julbe ben be mana wano o wajurno julbe ben kadi nyande go wa alayta mo urni kanko senna maru tawbani cionci didi tuba e doloke fa amara o yamiri bisam yimbe ben nanu jaba wa taati doftagol fa nataka ahadan goddo go immi yewti ahadul muslimina goddo e julbe ben ton immi baylan o inne he ko Umar menen ko nebuda men wajade do fala sam wala ta'a men nanantama men doftanta ko few ya Umar kay Umar ko fi hondunno alayka thawbani ayda borni cionci didi tuba e doloke e kaftani wa alayna menen do fop ko men borni sawban wahidan ko cioncol gotol ko wado do wudere ta bornaki goddum ma borni do goddum tawa haddaki goddum le anno ida dewni dum fi tun ka woni amirul mu'minin men dofata ko mafus wandi hersa kan hadalimo e immagol defanda haqqeji julbe ben e hadugol sayyidina Umaru e ko sikki kon sayyidina Umar no e bone kono tay sayyidina Umar ala e bonnere directement fanada Umar sayyidina Umar ewni don bi ala sawti furi to de hitama ko gon o noddi o inni ya Abdullah ibn Umar ko ayu Abdullah biddo Umar dum ko biddo makko wiyete Abdullah directement sayyidina Umar noddimo fajabahu on jabi fajabahu jabi mo wala daw biddo makko woni labbaika abata baba min notikema faqala law inni mo ene an sadakallah mi jejirima Allah wowlu irri to da fewa ay alaysa ahadu sawbayya ene wonali ko gotel e cioncol angol huwa sawbuka ko du woni cioncol ma alaysa ahadu thawbaya ene wonali gotol e cioncol ko mi borni kon do nini huwa ko doni thawbuka cioncol ma a taytanihi ngol okkudalan wona an okkilan cioncol ma gotol ngol mi borni do watti e ngol mi mari ngol woni didi basen dama na gotum hebi an kade buda gotum jettuda ko makun okkudalan ko do wadi simmi timmini gala ibnu Umar jabi bala ko non woni baba wallahi ko min okkuma gebal angal wattida e gebal mangal bornida ay faqala rajul o ya gorko da kadi inni al'ana awa joni nasma men jentoto wonuti umen doftoto ya Umar kay Umar yewtutunno ay go hersu gongol hadalimo e defandugol haqqeji julbe ben e hadugol sayyidina Umar an kasta e sayyidina Umar ko ella ko erer wonno hadugol no fi wata luttimo ha awa odo dari do yewti dum do sayyidina Umar si tawi o do wuruno hande nyalande nde wonden do hande haray odo fewtayno e lando Guineyenjo on wowlanamo haala duduka lando Guineyenjo hande e hino wallahi guluje Guineyembe hino jodi marako ittira koje hino jodi marako hirtora hino jodi marako borno tawa ala woni goy few ko tuma yalti jindi luli ha si heba lando goto pet no débloquer 6 milliards francs guinéen ka banque centrale yaltina dum fi ko naba yena yimbe fi affaire campagne e modi jon non Umaru no borni pantalon e kaftani yimbe ben fo no mari pantalon tumma kaftani tum kanko mawtende pantalon e kaftani ben don dari inni wobe yentota ko Umar woba Umaru nunda enen non lando goto no yaltini 6 milliards hara ko nanu den fi mun kon hara ko humpiti den fi mun kon ko radioji ni wowli kon fi yaltugol yeena yimbe mo 1 million e mo 100 million e mo 50 million fi yo ben wallumo heba yimbe fi yo ben votammo hara din budi ko budi kafaadi jeyabe e jeybe din budi no jodi ka yasi mara biridi nginye ko ittira koje ma al asaf yalla beyde en wallitade fanzu ndari kayfa ko honno non no gasa non de yewtere do goddo jentoyto dum do tawan wodi lando go fewnditido o jetta nde yewtere o fawa e on lando fewndido baaw ande tafsir jidin ko wonaydi ila yawmil qiyamah e yurmende Allah di jentede o gasa fi baymi inni hande no gasa an ajentoyto dum do lande 1050 ma lande 1100 ma lande 1015 ma lande 1030 jentoyoda kala lando fewnditido don denyande jetta ka hala fawa e hore makko hare mi Abdullah kala min lama dum min ko hande an on mi alama kadi yewtude hande an on ko datu hombo kadi wonden do nini sakko na anda kadi ko lando hombo woni ko mi fandi kono menen wombe Guineyembe wurbe der lagine benga hande menen meden andi hande on ko lewru hondu e nyalande honde meden andi kadi ko lando hombo woni ko wadi dum mo tora jeja yo o accu dum ko woni kon ka bank yo jama on fo kambe fo kafi be fo kadi yo be kafu be nyama takan ko tun o bloki wan ko o bloki o yaltina biddo makko on bloka wan ko bloki yaltina nabira dum Brazil to
ɗum fof no anda he en ala ukkade ɗin piiji kono ko be ñomiten seeɗa fi ɓay addina nasiha dina kanko laaɓodiral lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin ay hoore ɓe julɓe ɓen ammatin wa khasatin e fi goto goto e maɓɓe fof maɓɓe ko yoɓe waaju ko berɗe ɓatti o hatta nawnuɗo fesa si o Musa ma o fesa bi mana awalan ɗo oñiɗo on mo nunɗa on ko ɓadila wo ko ɓadilan ko be mi wola koni haqiqa kon o nana ɗon lamɓe hedditiɓe fof nanora ɗon lamɓe laamotoɓe lagine ha ñande dargal daroɓe fof maɓɓe ɓe nanora ɗon fanzur ndaari akhi kayfa lam yamna'il haya ko noniri hersa kan haɗali arrajula o ɗo gorko an yaqula nde o immoto o wowlana ɗum ɗo sayyidina umaru mubasharatan tinde e tinde wala umar hersa kan kadi haɗali sayyidina umar an ya tarifa nde o ɗirritoto wonde ko tuuba tun o heɓuno ko umar ko abdoullahi mo makko okkimo joloke on o watti hoore ɗon ndaare musidɓe joɗi amin kadi abdoullahi kala wona min kadi hersa haɗatalan e ronko ko déclare kon kon e nder leydi an laggine ndin mi wowlay ɗum wal muslim julɗo o kama yastahayi wan o hersirta minal hulugi immorde ngikku ngun fala yakshifu lahum awa kanko julɗon o wirtantaɓe kamɓe julɓe ɓen awratun awraji maɓɓe ni alegoye gunduji maɓɓe ɗin o yaltata o funsita ɗum e sikireji maɓɓe ɗin wala yuɓsiru o raɓɓinɗinotako kadi fi haqqi wajibi lahum e jonnutugol ɓe haqqeji ɗo waɗɗiɗiɓe wodanɗiɓe alayhi e dow makko wala yunkiru o añata kadi ma'rufan moƴƴere nde o waɗana o dulla asduhu ilayhi ko ɗum woni nde ɓe fontanimo nde ɓe waɗanimo la yukhatibuhum o yewtataɓe bi su'in haala bonka wala yujabihum o fewtinta e maɓɓe bi makruhin ko aña o jabotako ɓe ko aña fawa kanko yastayi o hersay min al khalaiqi immorde ngikkuji ɗin fala yuqsiro raɓɓintinotako fi ta'ati e nder ɗoftare makko nden wala fi shukrin wona fi jarnugol kadi nimati nema makko kam wa dalika ɗum ɗo fo lima yara ko sabu ko yi kon min ɓudurati immorde e taaqa makko on alayhi e hoore makko wa ilmihi e gandal makko ngal bi e sabu mutamathilan ta ɗum ko jogodirɗum qawli ibnu mas'ud e mako abdullah ibn mas'ud istayo herse min allah immorde allah haqqal haya'i ko ɓuri handude e hersugol fahfizu ra'asa ko ɗum woni renon hoore nden yo renon hoore nden ma wa'a e ko nde hunji kon haale goye renon hoore nden e gollitiron gandal kon ko e nder mayet wal batana renon reɗum ɗum wama hawa e ko ndu mofti kon wadhkurul mawta andi ton mayde wal bila e ɗiggugol lanna wa qawlu rasul no jokkodiri kadi e mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kaw maki falla ko Allah haqqu ɓuri hanude an yastahaya min hunde o hersete minan nasi di yimɓe ɓen na ya hersu yimɓe ɓen wirtoɗa e Allah haray moƴƴa nama rawa Bukhari ko imam Bukhari on ko filli hadis on haray ko ɗo faslun babu de on woni ko lanni kala ko tata no famini alhamdulillah ko faminaki wo on nodday ka numéro téléphone 628 60 53 09 631 waɗon même numéro 657 waɗon même numéro haray kadi ndiyanɗan no sajude tafsiri ɗin fewno ɗo ko ndungu wona waɗirede haray kadi ndiyanɗan kadi ko saƴata kon ka hoore tolje ma kala hitoji ko woni yollitade toon haray wona e eɓɓunde an e fandude an haray on yaafoto kono simi inni dow ko beetun deƴƴa hokko hokko ɗum ko hakkude 1 heure 3 heures simi inni ko be on leer ɗon tun ɗon kadi leer on no wona hara kenen go kadi ndiyan no sajude ɓay ko ndungu ni